Bungamba Mayam Nuaibo Nuaibiribo Mayam Mane Boong se Delhi PVR Tony ngarang di live laktre Boong se Delhi PVR da show tawri ai hayeng sum yengam mane bako aduda hayeng evening ki ticket amakhak leile me aduju front row gi me aduda amakhak full loi gare evening pung taru makhai gi do adugi do si yeng chaluge he ai movie ke ka yam pan yengan boi de ko movies but Boong hai ba se yeng ba yawa po ne mase we love ne se mamang se gi de ke nom release to room to dai ne mamang si balado ke no thena ba Delhi da lakpa thena bane Canada da moi ke no film ke no gi kari film kari ba moi ke ne am leida ne film ke award ke ka to go do adu yor ma ka halak pa si Boong ji go ma ne du do September adai da lakhi gum to go ne ma do sei bhar si ja hayeng ye or ne hayeng ai ticket book to gre ticket amakhak le me hayeng pung taru makhai 6:30 PM PVR promenade to Delhi gi ticket amakhak le me ina atai hoge torom ne tai di aroi to pharan si hojik ka ho dari phangaroi kaksal lam ne si lan hek horam dai ya dai ki atai lution gi ma le ma khoi je keno filming to ko ro Boong se heng ye ngor ni ma'am ma'am yeng bi be yor bo Boong ji bo Boong yeng bi be yor hai rom si ki angang Boong hai je ke no ma ne ne koi ki cookie jati ki angang or ma si Boong hai ri je si ki angang role lo ri je si ki je so heng PVR the first time I'm going to watch Manipuri movie kuire ai karum kanda aroi ba ying da kangok dre aduga theater de ying gi de karam boy doina kaida kenoram da pa leidan da machi haibra ma koi keno leibo do cinema hall am leibo do aduda 99 2000 adwai da Boong di release to drama keno tawre sidadi book keno tawre hayeng ticket leire kaino khangni Manipur do utlaba utriba di khangdre but hayeng PVR Delhi da hayeng ai yengudoi ne PVR Delhi da hayeng show to hogre ngasi de hobra kang ai yengudo hojik urakpa do book tawre hayeng I am going to watch this movie. Last movie, I Manipuri the theater the ying bado I have the machi have machu have malay with the solomda. I do the ying in a tiny kari movie no na cow rene. Wait there, Sahi can no harmony. Sahi kun manga, Sahi kun mam kimatung the ying the theater. Okay, Manipuri movies, I do the PVR. It's going to be fun. Ngamba yambagi family se kari thabak tauge mayamda khangnawa hairadi haibiro khangningana hangjabane waro pino yam warok deda ngamba ai thabak tawe ai private job tawani ai wife su maju mana defense line om na tawe central government Ministry of Defense ta hello itaubi kamai tor hayeng dei movie ngone mayam after 26 years theater da PVR da yeng odone Boong ai dise
si Boong hai ba ngang swain tau ri kai ai no khang de si swain tau mai ngai ticket ai hojik ta ticket ka kan na in live lak pane sum u kai browse to kan da balagi something comment somewhere ai uram ba ko auto yeng view khot pi on as swain tau ba Facebook tar kai no uram ba ja adu na chat la yeng kan je da si show je book my show da ai na check to wa tau le me PVR Delhi se da aduga taugan jada hayeng pung ama makhai gi am lei aduga pung kainogi ga taru makhai ga show ni leba ko 1:30 maga 6:30 maga so 1:30 gi do kitang pharak tab lai thabak khar jusat ka daw leba so aduna pung taru makhai gi do ama khak lei le me ticket pura houseful hayeng gi PVR 6:30 PM gi show houseful Boong ai ri si movie je aduna it's going to be exciting hai tare ai gi exciting amma khakle amadu amkhen exciting ro ko aduga film yon de ju after ai hai ju ne Manipuri film theater de yang maza I think I'm going to watch it after 26 years 25 or 26 years we re yeng da ba lei na ko ado it's going to be very very fun aduna yamna ju keno eba critical time da release to give the nam give movie ma le mai je ai mamang sei da happy thing na gi ba kaino ga akoi gi ichen bala tu ga mamang sei gi September do adu thing ai ne akoi gi Dinesh Naurem akoi brother do MMS hanab do tu ne adegi kaino ga bala sine Canada da chalu ba ma gi kaino to gi kai da moi award kum ba phang gi man na si gi je international award kum ba adu chat pa du da halak pai du da Delhi da thing na ram me adu da ina hosbo na sai ma bare after 1 year as a theater to ubangani PVR Delhi and ngasi de hobra exactly du khang da kaino ji uttre ba gi history du di hayeng pung amma makhai and hayeng gi pung taru makhai evening ado amma makhai gi du di khara earlier ne ba tabak to phar ta do na tabak lung loisal la kan dai PVR 1000 la kan da yeng ur ke and it's going to be fun and after 26 years I theater da Manipuri movie yeng ba satoi ni me ngak pra 26 years ja ngo koi sin now angang sing hojik yeng ba sing si da live ti aum mo koi pok ta bhari yarong ni koi re yeng da ba movie siam kan yeng mo ju oi da ba bung je cookie oi ban au si cookie oi hai sing ang je si smile story je mai je kai hai no khang de si je ko nauri em toyer nauri ka pi ra mai je kai no khang de ado lan tok gai mamangi keno ne namawen hai loiram horam dai natraga horam dai du da loi gre hai bra keno anmai to gi hamne lan he khor pai do du loisan gi ba natraga loiram dai du da horak ki hai bra keno adu wari le bane ado moi je nuai ni it's going to be fun kamai na si story du smai to ma le da moi je ko Burma da keno to gi ba khot gi ba angang zigi the balagi why husband do keno da legi ba pure com khange keno CR7 Paul khange com pure com si je hayeng ye wo do ne mayam Delhi da tawre mayam Delhi da lei ba chin nau sing akoi Manipuri film keno da PVR da show to je I don't know hana to gi yaw gro mayam khang bi yaw bra PVR da akoi gi Delhi da screen da ba any Manipuri movie khang ba yaw bi bra mayam yam khang ne yam kamai khang no loi khang e ai sida thole mi hana khang gi boi ta ai nei u gi boi ta ai dum ning sang e namba tawdri o han bo ni du ta di first Manipuri movie to be shown or screen Delhi da adusu PVR da and it's going to be fun DLF promenade to I hang 6:30 gi ticket ama khak lai ram me ama khak to ai browse to da nungdin ama makhai gi budi lai ni ko Sunday ju lai but Sunday do it's boring na tra Sunday de yam kana kena tong ning de so Saturday is hang zai yeng ura ne se nang karam kanda koi ba lak toi no yenge noma koi thor ke khangdi maybe tomorrow also ai heng thabak khara leba ko thabak loi kan da keno lak pe ardi lak ke
adune heng bung yengudoi ne mayam Delhi da leiba sing itin now PVR da akoi gi Manipuri movie Boong akoi gi sister Bala amadi kana kana no atai yaw padu di thoidong na khangdre and akoi lan mamangi da nam gi ba movie ni hai tare si angang si yaw ri ba si character je I think cookie kaino gi ne jati gi angang oidoi ne ma je la o ngai ramage okay cookie jati gi angang oidoi ne gugun ma je gugun how kip gen la keno ne gugun kip gen hai ne singang je si character lo do je mai gi maming da based torga semba movie oidoi ne Boong hai je se hang keno tor ke mayam haizer ke kamai to bono khot pano do and it's going to be exciting have the house full PVR da khoi gi Manipur gi crowd mayam lai do I think it's going to be fun hai tare go kuidri ai hojik si gi live horam dai gi je minute 35 pharam gi roi minute 35 ma jai sum ayum halak pa hojik ta halak ta ngai ri go kaino ma iPhone 17 do yeng ba chat lo ba go adu gi sum browse tor ma ji da kaino do urak pa Facebook tar kaino murak pa kaino na film yeng view khot piu mai to urak kaino hai pe tong u gi ba go kai leibzan na Boong do yor ma le Boong book my show di yeng kan da Delhi ki PVR se ta si show tor do re aduna heng lak pa nai Madan Lal nungai them hai mayam nungai biribo kari mathel hona birage ngasi di ai de iPhone 17 yeng ore ngasi mayam hayeng blog la keno hapake yeng ba katani ko leiba ngamde kidney ga keno to ngamaroi ado hayeng ju blog ama same ta one koi gi keno je some koi si carbon fiber ne ma mayam hayeng koi super bike ta hayeng load to wa ya bra khot pro da ya petang yeng let me see hayeng khar thabak lei see this is carbon fiber yamba kai mathel loina torge ngasi di keno mapan da sare ai lambi da iPhone 17 do yeng ba chalu bo ko kamai to ge na keno jare adu jo koi Manipuri keno ne restaurant ne keno da Gurgaon da leba adu da noodles ka momos ka as momos ti mai do yam beautiful ai photo nam ka mi sak laman sa sal bo ko sak lam sa sal transparent do re kan da ade mathak ta ma sesame keno go chai ma le amu mu bo go do beautiful have the one of the best momos ultimate transparent transparent have the translucent have do manung da go u do dugi dugumba kaino oire mai gi do momos too good ai photo namga nangi dere phala mandana sara kan dum sasan ngra ba aduga hayeng je mayam yo carbon fiber ne akoi si thabak tor mane si finally ready for hayeng pot kara install to ko pre super bike na se mayam super biking it's carbon fiber very expensive dunida ngasi nga ga pan ga iromba ga champut ka honari taw as noi nga keno ga hau nga ta tawre keno ngasi keno ma ai nga sai keno lai ngai du da cha ba gi phammi ngai du da news noi taw lai ne koi keno kai ta re mi lai hi da ba khot ta ba yaw ma ne ani ne ai kam na lai hi da ba di amma na nupi amma keno tor kan da nung na makok ta tharam kan da sanagi lik kumbaga hura la satki bage du ke no mu re ne ngasai post ama angam na share tor ba makuk la ke no ga ra ma amna disturbing oi ba ke no to ke tar news to han la ke no khang de ko kamai to no yam kan ai disturbing oi de manung han na changu dra ba mi makuk ke no tor ma ka na thugai ra ma ka na sana hura la ga lik to la sa kra hai ba as adu ma zu ta chak chari ngai de ko ko nga nga ma phamina ba ko mo ge restaurant gi du na hai ra e chicken to ji yong wa na ulak pa as adu ma le re da gi mu ke no ko sum to gi ma ne ne ngasi je ambush room khar zu to gi ma ne ko what is it anyway life sat pa je nungai ba thabak tim ta na te na ko have the family nung adu nung lai da na ko hojik puran riba family lai gi ra ba kambu moi ju nungai ra ma kin yam lu re ne to ri je ko security ke no je phoi je
kay haini disturbing ore ba mai u do nung na bu to kolam ni mo ne thang nong mai lai ri ne au nambol du sam em bu sam ko tawre na mu yaw ri ne atu ngak le ngak tu ne I chari ba ko chari ngai do ngang du e keno tor ma ne ne si dam su tawre na gyan ta de tawri je detail oina de sangjaru dre hauji ki ko ai halak pu idri ba hauji minute kun manga punga ham to ngai ngina I rulu tho kan da ha petang pham bane du da bungge jo ba du na I was so excited have the ko oi adu si gi ticket sa hayeng ka adu na to ne du marak to da news to khatang disturbing oi ba ni la ko da noi te na ko koko o koko kano je bung je hayeng Delhi da yenguradam ne hayeng screen dawle me Delhi PVR da ticket ama khakle me evening pung taru makhai gi adugi ticket ka me nai hojita adugi live la amani da pat marak thatna kano zun wari do akoi kano gi post amani uba ama jna kai han nupi ma lik that kar kan da makok na kano tora me ne makok thuai ra kan da kano hato ma kano as where are you from brother yes I am from Manipur brother ado yamba aiga mukbang amtang tause rain kai legi nangbo tause rain tause adunida ngasi je duga ambush to jo mi kya legi drum no exact to an mi ani ra kem to hi yes hi mi ani ra kenom legi drama ne to bu sopan ju nang ma ne pha chana yeng bo do I ngam dre ba sari ngai to ne duga mo sonong chalu bo ko iPhone 17 dong yeng ba chalu ba adugi keno to marak thana adum news ha pe dang tarak ba aduna adu jo gre ko nuai te hai tare aduna mayam adum section biru ko hojing matam je gyan men da dre abi hanadi nungmai bo ki ram je nung bo ki khale yo ne nung na mi tor mi do aduna han laman kaino ro isai ton da family yam na pik poi ba kaino gu ma je kat section na di lai ta re ko tam ngam re ji kana ji do hayeng bung je mayam Delhi da show to bo re PVR da aduna library ba ichin now sing mayam hayeng nungdin gi ticket ti lem ne pung ama makai gi aduga Sunday gi kenoda Sunday gi nungdin dar kenom lei bane adu do yeng bi ba yani PVR the first time PVR the Manipuri movie screen to do ne ma'am I am very excited and excitement ka loina na plus ai gi di milestone na chowom ne theater Manipuri movie theater de yeng maze after around 26 years I am going to watch it last time yeng give the maybe 99 or so 1999 adui matung da theater de yeng jadri yeng bagi matam natraga matang sana da do hai tare ko do this is going to be exciting yamba live yagadro endo is kaino movie de di live kamaya aduino he yate piracy do da am lai it's offensive hai tare ado ai blog kumba hai petang semake ni am jula kani na ko aduga kaino tori na story zida tori zina si angang ji ju sidi yauri ba main character bung ai ju kaino oi doine ba gugun kipgen hai ne ma je kaino gi kuki jati gi angang oi rama ne ba ko ado lan gi mamang da movie gum ba do loina bok nam khol loi ra kan da kon na kaino to bo ne hai ado mamang se hidra muina kaino to ba award show gi gum ba am sat pa kot pur tawram ne ba but finally screen to do re yam kan na kaino ti oi da ne koi de ko kari hai ni publicity am kan di to gi de ko sigi je ko hojik show to re ko le do abi online da hapet u de ba ado ngasi ju mu iram mu tho sang re kari to do no gyan ta de to ri ji tuni da mayam bung mayam bung yeng bi bala o Delhi da le be sin nau sing bung to ro je bung si kai ai no je khang ne ne mayam khang bi ba si kai no je thanks aduga exciting oi ram da hayeng bikes khargi potsu la hayeng se koi Kawasaki Z900 ki
part oidone se yam phajaba part ne sise emerald color ne it is with carbon fiber carbon keno yaw ri jong carbon particles ure mo se de carbon fiber ki so it's going to be interesting hang si carbon fiber sim lai de hang yeng ge kai da keno to no do si yong phajaba yong ma'am beautiful loi bre yong ma'am phajaba yong ma'am beautiful ultimate hai da antang super expensive see ani akoi ge disc brake cooling ni oidone se disc brake se sagal rit na ko super bike ta di bike super bikes to di brake mamangi akoi ge disc brake ani yawi dana ani du gi cooling gi dak tai tare se de nuksit chang to ne smai nuksit changmam ne se nuksit changa cooling to da ko disc brake to se du gi na hayeng let's see hayeng kara installation to bai plan le aduga kainozu to da ba bungzu yengor hayeng di totally tight hai tare hayeng is too tight and it's going to be interesting and din gumba da si pot ma am solution la kan da kainogi adanga si kaino yeng mu salwi ye iPhone ni mu salwi ye iPhone 17 do moi adugi blog to ai nga sa video ma sam di semam ne hayeng gumba hap na botor ke mayam du membio bogda how much does your barber charge to cut your invisible hair brother you cannot afford it my brother so no point in telling you Bogdan it's unaffordable on your part so no point telling you my brother lovely Bogdan you can buy use it brother I don't need it adunida mayam do bhayeng keno semake bung asayeng jam is going to be exciting sak sawa chalani adagi bikes ki ju khar chalani then bung gi ju chalani super pack hayeng di full pack where it's going to be exciting tiring day no hate take care mate I didn't hate you brother you hated me so boong mayam si karino je khangbi bro mayam ta haibi rakero kaino uche khai ra kai uidino mai jibo yamba bogdan gi se khara songning nge ai ro songning nge mo lo de angang sa masuna hai ju se sike hai no sibo bok kaya sike hai no hayeng sat sako mayam hatudi mayam hayeng keno jigi review je blog semak siro mayam akoi bung yeng ibagi akoi praja mayam ju lagado ma lai khan bada ko koi manipur ki praja mayam ju lagado ma le bung jigi yeng na bagi da because houseful loiba it's a big thing koi ki manipuri cinema gi di big thing hai tare it's koi di proud moment ni ko adu ju Delhi da PVR da promenade hai DLF promenade hai it's not a joke promenade che amna expensive oiba keno do natro mall do natro DLF avenue haibam ga promenade haibam lebne I think promenade mokoi je expensive oiba expensive brand oiba keno do kari mall do neba adui manung do da leiba PVR do da and akoi gi Manipuri movies sold out for tomorrow evening 6:30 hayeng 6:30 PM is sold out ma'am thazad raga keno tawge ko haibetang ma'am check tawji ko ai hoji book tawge ne ba ko book my show da yeng je ba ko pung ama makhai gi di lai himne ado taru makhai gi du di keno torom ne ba loiram me ba ai da roi ba ticket loi le me asiri na
nangaroena to yone nungairiye roje ko to yone hayengi ticket chone 6:30 ki 6:30 p.m. sigi ama keno sida ngai ram ni yone akoi gi keno je differently able disable gi dang lei reba to pudi lei treba ado pung ani gi je sigi di lei bne pung ani gi di khangi ba khara hayengi pung ani gi di hangi but pung keno gi to di lei tre aduga sunday gi da pung 3:30 gi lei ri ko sunday gi pung 3:30 gi 3:30 di dum lei ri sunday gi je adunida hayeng gi di lei tre sunday gi pung 3:30 gi di lei ri sunday gi di lei ri and saturday gi pung 1:55 to du gi lei ri 2 days ka screen to du mane moi je Boong Eyes Bala Hizam Ning Thousam Gugun Kip Game Jina Boong Vikram Kochar Jina Sudhir Agarwal Farhan Akhtar na keno toro mine mai jidia producer wer mine Ritesh Sidwani ga Farhan Akhtar ga nine Farhan Akhtar di ma Javed Akhtar gi masan pado Rokon do no pado adugi no pado na producer oile mine yamna link ma keno ni he moi jidia yama kamai to biri ke Rojit Kumar nuairi brother hayeng Boong yeng chatoi ne ma'am akoi Manipuri movie PVR da first time ever I think screening PVR Delhi da adusu DLF Promenade ki PVR do not any other PVR DLF Promenade is one of the कहता है luxury segment to in cater to ba mall ni ko adu manung da leba PVR that's first time screening Manipuri aw som da na Imphal da mai khu kana da aw mane ai hoji adugi wari zu hapetang akoi toram mane keno tore na paw ani nuai tom da bane keno gi amana ahan lan nupi ma nungna keno toram makanda nungna thom makanda keno toram mane ne murder toram makanda lik kum hura laga sakhiba adugi wari ma ko yam as I nai ta ba hapetang image mu gre du ma ko yam kan ai keno tawro dore happy nuai te ba ko pukning do emotional loy wa dum du u ba ai adagi keno do ga nambol da muk ambush samuk tawe khole du wari ghara ga ko kai no je gyan ta dare da wari je ko whatever it's not a good news ai tare tab da nuai te na mi lai hi da ba it's not a good thing natra upai leite Delhi da leitam ni na mane leite ne si jo Manipur da this movie hauji kan ni theater gumba dum kasu am kan tawnaram roi da Manipur ram da ju ko MFDC have the Manipur Film Development Corporation the screen to na ta na atopa mafam da screen to ri bo tantha police go screen to ri bo do regularly to bra to bra di kang de oi thai na ngam we da di so na library se kai to no Delhi Gurgaon rom da ne do thai na di koi gi asa jina shankar adagi kai no ne friend talkies shankar talkies adagi kai singjama gi do kari ba kaure ne yam lai ram mane thai na di theater hojiti pura mut kre ne ko film mai bje lai silak tre ba koi Manipur da screen do bo to loi gare eram aw tawdre film je pra lotion gre hai tare it's hauti loire film ma je ma Manipuri movie bo screen tawram do mandre da inkat ma thauji kan je ko aduna thaja je wale film survival je it's a very difficult task where to hauji so digitally amna kenoi na now everyone is an actor chumra hauji
phone camera si loi lai na people mi gudi mak loi na ba either they are a cameraman or okay hai to ni ko actor loi oing me ba juti it's now decentralized hai ta re ko mayam pak na sin na sai to na tong na khona bo ra ni na isai da bo ro album me ama tholak pani na ko mapanda lei bani na sectional review au sectional lei ni da koi sectional lei aduna any moment to soiba je koi ton da lei bani na am section de ate ba section ba hai je adum khar section le aduni da mayam wari je nungai badi oidre ngasi gi pau je tari je aduna hayeng je hapetang nungai ba nungai tabduna mani but at the same time nungai tre haidana koi keno to da na te ko ado manipur gi khoi gi film sida screen da was a akoi manipur gi mi ama hoina and supporting our koi filmmaker degi khoi gi cast ado me am do support to hoina and koi ro matung da ju movies maina yeng ba je theater da it's very excited case lenpu cookie boy ngasi Bangalore da release tawba male Delhi oina yengba tare tama au ngasi release tawba ram do male ai kham ai urak podo ko ado ai hayeng ke I have booked my ticket for tomorrow Boong eyes see is ado it's a big thing hai tare promenade PVR promenade minus screen da was I am going and hayeng gi pung taru makai gi show ni and it was the last ticket and I have booked it adunida Boong eyes akogi just before the conflict adui mamangi film ne hai tare ko adui mamang da keno to loi ba production loi ba processing ke ka di ko na to boi romani ko so sidi yauri bangang je akogi gugun kipgen maze keno gi cookie ni karamba exact jati no to di ai keno to jadre khangma je kipgen na je karam boi do no thado boi do ra kai oi do no nutra khungsai oi do ra kipgen na je kaino ai khungjadre adumar mane mais main role da se ngang jina yamba Saudi no ai kai no ma taurak ke kaino ki re nang na Saudi no kaino ma taurak ke hai bra hairak ke hai bra kaino hairam me nang Sadunida mayam hayeng je it's going to be an exciting day and mayam do I video gi thud hap to ka do ngasi iPhone 17 do yeng ba chachari adagi mall ama change adu ne pot khudum se buy one get one loi no wele maina almost everything adu gi su blog ma chama pake mayam ni yeng bitar de dum continue to ke yam na yeng bu do dai dum long thok ra ke ko but exciting way bene pot kutima buy one get one everywhere buy one get one so aduni da hayeng se Boong yengani saksare keno shankar saksare thenge keno ja keno tar jeti maru tasala ning ale
Oh, ngasi keno sasale chicken noodles ka momos ka sare momo chicken momo ka akoi manipuri keno male restaurant na male adum thuna sabe ya ban sasalo ngasi je iPhone 17 dong tang yengu ge na salu ba aduna thuna sasalaga chatradi yadra ba aduna ul salwe hayeng manipuri movie eng salu do ne maya au paunai sankar paunai nuti paunari mai yes every day we are in touch every day magi kenot creator muscle blaze ki kenot tawba promotion tawba khotpagi adugi ju hojipo paisa pi tha mari gi paisa piram nari ma hoje magi mana tawriba thabak tu gi tha mari gi paisa pi biram nari yone adugi as invoice sadana follow up tawda moi je mi amuk sin adu mu to adugi um follow up tawna ko ama so many things going on adi ma musat kharni na ko satring mamang je pot ma ama lo chan da zu lein na atu mam da sum hadi discuss tor mane da to khara ju to po wari khara ju leiri duni da jin nau sing tang kun mari gi keno phange tang kun mari gi appointment lai hai gum tore bo ko khoi gi keno gi VFS Russia gi embassy gi da ko magi keno do visa gi so adu ngasi do moi pick up to bulak ne hapten ngasi do lak tre bo ko ngasi do lak tre aduna maybe Monday gum da Monday or Tuesday sido pick up soida na tawrani adu itadi it will go for koi visa processing gi and marakthana magi ma hana togi ba thawak myam do ko magi promotion to do koi muscle blaze na ma leibo do nutrition gi supplement gi adu gi do payment se me dagi hojibo pibiram da leire ma yam thoina khangjalu da ko adugi mu che chang invoice ke ka raise tok de du tok de da tok de du tok le me dagi income tax ki ke ka che ga zom da piram na re ba mayam ke no tori hoju wari watai mayam leire to atopo wari zu leire ko my personal things so khara leire koi ken I want ma ke no ma tong ma di pam ba dugi khara struggle tori oh UFC mission gi adune koi Dagestan chat pai jine next month October sida koi chat na ba keno tori koi visa do he gya ba ga dum probably after 10th of October ado ngasi keno to ne ma'am khami bra koi brave ta koi India masani sana bane amana kanthara saiba ma kanthara su di mamangi sahida koi gi brother chungreng na keno defeat term furam ba do adumi du di pore bo ngasi ko ma first round da aduga second nama du na OS nama lei bane ba Dagestan da koi hantak pau bong na ba do Dagestan da sana ba ma khabib ki du sana ra ma ne ba adu ma ngasi ka re ba first round na ma ka re adum namma ga dum phu bi do ground and pound ma mong na ne pra full ri ingre ko mata da ma happy tang real store ma ne detail adu first round na ka re no le adu do happy thing na me adu moi du da satoi ne adu it's going to be exciting hai tare ko ma adui mi du phasana sana re OS yakub na koi keno da keno islam ka che amadi khabib ka dum photo upload torok pa nu pa do ada train tor mane ma ga ju pau bong na mi ne ba koi rum kang bu ko do the my pa ga di brother chungdeng do nai dro bani ngai dro bani o ngai singa ja du mak ne koi ju ngai mi se ado che chang ma am lei da ma gi pending work ka du da do adu ju clear to de ma ju guati ju lei na ko ma class ke khara to ba di ma masa ju khara training ka ga body do shape lag na to ba tak khara kuin na yum da lei re na ko adu gi preparation plus ma class moi du da striking phajab ne bidang ai do moi takpin tra takmin haimin na ba tawrakan da ma hojik akoi gi hantak ki thagi roi waje maybe another 10 days or so ma lakna ba tawrani adu marak thanna tang kun mari ji da koi kenogi visa gi do adu appointment lai de koi da pau di lai ba ko adu pick up tawrakan da hang tang kuni thoi kulum doi si da ngasi lakadam ne seng bedi ngasi do chi keno sakhi dam ne ba adu do ngasi lak tre moi adu tawraga it will take another 2 weeks within 20 days kumbada visa clear ke go itade we are good to fly haita and it's going to be good mayam
Bro chungring do tek ta kaidana na da yek ta na chatpada kari mata thingba yaudna chatpo hiro okay okay adu magne point khallise aduga magi pending mana tawramba endorsement adu myam do ko muscle bless ke hosipo payment khar tawram dere ba tha mari quarter magi yam yame ba ko ai di tha mari mu ki tawram dere ba adu gi jum follow up to bi ba khot pi ba ko ade che chang ju mai invoice ka am raise tawram dere ba invoice to magi hana yengamba keno do muscle bless thabak to bi da dun dum sembi ra tawram ma le ba mai dom to tawram dere du gi jum mai am sem na po ta na adu ju wait taw de ko Hi opa sarange kai matil sabirage ngasibo ngasidi keno sange kadi noodles sajare ado mayam maraktana Boong haiba koi gi Manipuri cinema je PVR Delhi da screen tawre and hayeng evening gi 6:30 PM gi show ni adu do pura houseful loile I am excited hayeng chai kun taruki matung da kun manga kun taruki matung dai theater da Manipuri movie yeng doi ni ma'am I am very excited yamba chungrin da call tawba o yamba ni gi live tawse aw sum nam tok sala zo ade ma ji class ayuk pung taruk makhai dra dai de kinum ho ne no mu da hum mari taw ne ba tuna disturb taw roi se hai tare ko disturb taw wadi hoi sum nukti wari sab zu nungai ten na ko hoi na sab ne ma zu 미주 찔레 하이디 거 하이디 좀 나기 그노 또 보나데 나더라 팜마가 레게도 더 나데 두나 마사지 마 피지컬리 인볼브 또는 와부도 좀 누아이 되나 거 아좀 또니 머럭다 마 락도 꾸이드레 그노 another 2 weeks time that he'll be here 아더디 나이라게 그노 와이 와리도 와리 바타 이진 나우신나 사는 몽 이진 나우신나 강닝바 몽 그노 매암도 아이나 좀 봉독자게 봐 좀 매암나주 강닝바 항비빌 리타데 좀 시다 좀 그노 또 비럼모 커멘트 또 비럼모 아이 좀 항자게 몽원다 마야 마망도 일타주고 나트가 블록 또 for sure don't worry about it 두니다 bro chungdo chahi bro brother chungreng do chahi kya parage maze around asing bhai ta di academic ta di kuntari kunipana da ngtang boy bane but around ai ta dum kitang di kitang hele hojik tawroi si ren brother training adu ada chatpada sangada bani mane sanagada bani hojik kam kana keno tawrmani wa bani da aduna ne ko pan tawse sunday gum let's see ai dum hairakke tawdu le I'll just ai dum hairakke ba keno da koi group to ju ko ai lak to re natraga ma lak to re ha da dum interesting ma do mayam adu da lai re hayeng bungji yor kan da haipetang mayam praja mayam thengna ba if they are comfortable ai blog kumba same kan da haipetang discuss to rake ko sigi movies e bungje it's going to be interesting first time PVR da Delhi the Manipuri movie because oh my god it's going to be fun yengase wari di nuai ga da ba kitang kaino to ba entertainment ki oba movie di or ko something emotional loi ga da movie adum boi tar ai yamna romantic movie adum natte ba ko sidi ko iseng nuai to ba movie di natte something kay tare art based hai ga dara kai hai na kisi bo sum movies hai art based movie hai ga dara natraga mo ko gi award room da to ba atu movie hai kai hai khang de nei exactly movie si am pat nei yeng dam ni na ko duni da isen now ado hayeng gi damak ai hajar age ado ngasi to pau nuai taba ni di tajare ko amana nupi ma murder to biram bagi lik khura le ke amu yam sathi rage je aduna Manipur da le be sin now sin tum section bio hojikan je kanana kari to ino gyan min tadre aduna yam section bio to amana nambol da ju keno to gi ma le khoi gi ambush ke ka tawre hai bagi first information mi ama ani le gi dre adum ba pau khara so papan ba adum me ama pau tare and inga si iPhone 17 du yem gore adugi blog kuma he hapsan ba try to rake aduga hayeng gi dam ka I'm excited for this movie
excitement as a entertainment gi na te ko happy nungsi bodo ko koi lam gi movie first time koi keno da PVR da screen do ba the houseful go ba adi mayam gi reaction ke kano happen de aduga to some extent kai hai ta de he being si angang je bung main character oi do je ma masama kaino ne ba kari akoi cookie community de ne ba ko aduna prior to koi conflict ki mamang ji da mo koi lainaramba kaino do habdi nusi sana ba du du dum uba phangane hai tare ko aduga kari hayeng movies da kana kana lagtoi nu de khangjadre but yeng se little emotional hai tare ko manipur gi ahan ba movie minus screen da ba du houseful hoy ba so little noise hai tare maina Delhi da ga maina koina kaino to ngam ba je so it's a big thing so yamna nuai ba pau zu oi de and thamoi ju kitang kaino to do penja ba hai ba moi ba sum ba movie maina koina kaino to ngam ba je and atopa gari nungi ge yo haizer ramne carbon fiber something koi tawla kare hayeng jo fitment ge ga tawra na maya gari gi interesting oi basing so by the way I gari rom gi background gi meaning mayam aduna bikes ki khara hayeng je let me see hayeng hape ata hapsa ke it's a beautiful akoina semba chabane si je ko and I'm excited hayeng je fitment ge ga ya ba ya da bra tu gi block khara ga lau no ko na ba tau jarake and that's it hai tare ngasi theng na lak pai maram ju hojik kaina bung si gi ticket se urakan da book to we hek la book to we dum lak saram ne ai si le re na mayam harau ja bagi sum live lak sab ni to all of a sudden and hojik brother amani na habi gi do live la o kholo do probably hayeng di Saturday ni ko Sunday gumba da koi brother chung kai happy wari to ke if it's okay then koi live lakna ba try to again na tadi let's wait another 10 or 2 weeks 14 days ong le kan da numit tara ni mairo ne adu matu na mala ni and we can have a good blog matcha tingai da and meantime akoi ken ola ko ju ya ba lakti lakiro ken do visa gi do tang kun mari vai du da appointment ke ga nin hai le so aduni da mayam aduna topo wari di kaisu thoidok pa letra hayeng gi review dum aina dum haizara ge bungji yeng jarura ga and that's it from my side and iPhone 17 yeng jarure lai bading amoi but yeng jaba chacharu bani and chalu bagi happy blog masa man namba ya ba khot pa do mayam meaning ta di yeng biro and yam kan sa tapoy tare dum drop to jarakani that's it thank you so much for coming everyone hayeng gi damakta ngai minarasi bung yeng war kan da mayam gi reaction plus khara wari watai isin now leminari ba akoi gi manipur de gi leminari ba isin now singa ju khara wari watai sabe abra ya apagi opportunity laita de dum hapsa na bo try to jarake and ngai minasi and I'm very excited manipur gi ahan mo movie PVR da screen to hogi and that too after 25-26 years I Manipuri movie theater am da yeng ba hai wase and it's going to be very emotional kuira matung da ni ko ai ni yeng jadu che and aduju Delhi gi PVR da Manipuri movie and that too akoi sida yauri ba koi gi brother akoi gi angang si gi main character roi je ma chu kuki community da gi oi ba ngang betare lan ji gi mamang da habji conflict ho gi mamang ji gi nam gi movie ni aduna let's see reaction do happen ai dum manung da number kot pa dum du di against piracy law hai tare ko dum to we ade aduna mayam theater gi happen lo thank you so much for joining everyone good night take care bye bye